Урие Эдемова Айдын кечеде. Соңра көзлөрү огунде Саба evге кирип чыккан комшулары Артыкали пайда болду. Онун анасы бабасы жок, дайысы нен отура. Дайысынын карысы жок. Кемал оңа не болгонун билбей. Кышнын башында дайысынын 1 жашындагы кызчыгы сандал ичине тушуп янды. Сандал кыш күнлөрү соба жерин тута. Evнин ортасында чукур казыла, ичине кор коюла, онун үстүнө кона жерлештирили. Онун üzerine de 1 yorgan төшели. Коранта азалары аякларыны yorgan түбүнө сокуп отуралар. Оны кара түтүн ичинден Жевайыр алып чыкты. Бахыл кеби шу күнү evде анасы да жок эди. Татасы курсагы ве кокус кафеси янган ичечиклери көрүнүп турган баланы одеял үстүнө яткызды, не япмасыны билмей комшу кадынларыны чагырды. Көзчиклери адамларга имдат сураган киби липилдеп баккан баланын үстүнө бирisi 1 шише газ төктү, дигери оны дерал безинен суртты, памук ягы төктү. Лякин булар жардым этмеди. Агламага билеми жалы олмаган балачак эсини жойду. Кемалнын анасынын татасынын элинде кечинди. О кечеси Кемал да Сабага жуйукламады. Саба баланы комшулар көмдүлөр. Шымды дайысы кене багарада. Артыкали бир озу калды. Онун сак эли билегинин богум кемигинеже дайыма бембияз улайды. Экинчиси кырлы, карарган, чатлак, патлак. Эки элини бир жерге кетирсе, шашасын. Бирisi тер-темиз, экинчиси симсия кыр. Бир күн Кемал ондан не үчүн бойлой экенинин себебин сураган эди. Артыкали бурнуну чекти. Бу элимнен хамыр басам, деди жидди алда. Артыкали хамыр басып пиширген мысыр богдай көмечи кыпкырмызы ве пек леззеттүү улайды. Шымды бу көмечини тапсаң да. Бурнуна суганлы сыжак көмечинин кокусу урулган кеби болду. Агызында онун дамыны эсетти, чапаланды. Не үчүн юкламайсың? Деди оңа Алия. Шымды юклайжам, деди кардашына яваштан. Мен де юклап бола алмайм, деди Алия. Лякин сервер юклай, теренден кокус кечирди. Мага масал айтса, ага. Кемал чок тушунуп отурмай, Энвер агасы оларга эзберлеткен ве дайыма кафасында доланган шиырын айтып башлады. Ингледи окоплар, ингледи инсанлар, ингледи уфуклар, ингледи атлар. Чернигов чөлүндө бир кесек эт авлап, кутурду чакаллар, кутурду панлар. Жок, мен шиирдегил масал dinlemek isteyim, деди Алия агасына ялварыжыдабушнен. Кемал башыны көтерди, сак элинин тирсегине даянды. Масал? Пек мераклансан айтайым, деди. Бир заманда бар экен, бир заманда жок экен, бир огланчык бар экен. О базардан evге кайта экен. Авасы ойле сыжак экенки, бутун отлар суусуздуктан ве сыжактан янып каврап калган экенлер. Жол исе пек тозлуу ве сыжак экен. Бала аяклары янганына бакмадан чок жүрө. Лякин жашаган көйлөрү якынлашмак дегилди, эп узаклашмактай. Баланын ады Энвер экен, деди Алия. Сен уну андан билесиң? Билем иште, агам озу экей эткен эди. Айса сөзүмнү бөлме. Энвер бакса не көрсүн, узактан каршысында бир көпектин башта аркасы, соңра башы көрүнө. Лякин о көпек дегил, балабан бир ач кашкыр экен. Энвер дор бир тарафка бака, кимсе көрүнмөй. Кене кетсе, кашкыр етип келип оны ялмап ютажак. Кемал сусуп калды. Алия яткан жеринден көтерилди, төшеги ичинде аякларыны качылап, чоңкайып отурду. Айт, мен сесимни чыгармам, деди. Кемал юткунуп айтты. Энвер тез тушуне. Оны кашкыр ашаса, evde кардашлары не yapacak?
Өзүндөн чок аблак болмаган телеграф диреги бар экен. Дерал онун янына чапып бара, дирекке тырмашып башлайт. Коркусундан аяклары, эллери, бутун бедени титрейт. Кашкырга бака о эп келмекти. Алия Кемалга коркулуу көзлөрүнөн бакты. Аз ачыгда давранса, ону тута биле. Буну аңлаган Энвер бутун күчү менен аракет эте, дирекке тырмаша, төпеге көтөрүлө. Бу вакыт кашкыр да келип ети. Лякин Энверге бою жетмей, ог аяклары менен дирекни тырмалай, туш мындай деген киби тишлерин ысыта, гыжырдата. Соңра, айда жакшы мен сени беклерим дей кашкыр, дирек түбүнө чоңкайып отура. Төпеге бака, шамар киби балабан бей кырмызы тилини чыгарып ялана. Ята кене тура, төпеге бакып созук сеснен улуй. Энвер yoruла, лякин дирекни да зияде кучаклайт. Тасаввурунда телеграф диреги саланган киби бола. Я барып да ой кылса. Энвер башыны көтөрүп телерге бака. Дирекни олар кави туталар деп түшүнө. Вакыт бек агыр кече. Энвер деген бала бир тамам yoruла. Эллери, аяклары жансызланган киби болалар. Озу ашагы түшө яткан киби бола, дирекнин түбүнө бака. Кашкыр эббеклемекте. О bir жан менен дирекни да кави кучаклай. Күнөшнүн якыжы сыжагы эксиле. Орталыкка насылдыр бир көлгө түшкөн киби бола. Энвер четинде диреклер тизили таш жолго бака, анда бир араба көрүнө. Энвер онун якынжа келмесин беклей. Кечип кетмесинден корка. Ярдым этиңиз деп кычыра. Онун сеси чөл ичинде аксада берип текрарлана. Энвер дирекке тарап чапып келеяткан адамларны көрө, лякин эмне үчүндүр багыра бере. Ашагы бака, адамлар анда мында чапкалайлар. Тилини чыгарып тамшанган кашкыр көрүнмөй. Оглум коркма, кашкыр кетти, яваш түшмеге аракет эт, дей бир киши. Калган 2-3 адам оңа сөзсүз бакып туралар. Энвер кене ашагы бака, түшмеге истей, лякин эллерини, аякларыны кыбырдатып оламай, олар бир тамам катып калганлар. Алия бирден жеринден турду, ана деп кычырды ажы сеснен. Кемалдын башындан ашагы кайнак суу төкүлгөн киби болду. Ачык капыга чевирилди, анда 4 көз турмакта эди. 4 көздөн корктунму? Деди Кемал Алияге. Алия агламсырады, агасынын айтканларыны таздыклар киби башыны саллады. Анабы кашкыр эбимизге келип кирген киби болду, деди. Экиси де отурган жеринде күлдүлөр. 4 көз оларга кулак асмады, эвнин ичине айланып чыкты. Кысмет деген шейнин өзү дегил кокусу биле жок. Бу эвде не вакыт бир шей тапылган да шымды олажак деген киби ортада бир аз турду. Соңра тышка чыкты. Кене одага чевирилди. Тыштан башыны босага үстүнө коюп ятты. Көзлөрүн мejалсыз залда юмуп ачты. Балаларга энди не япажакмыз деген киби бакты. Кемал жеринден туруп кене копка янына барды. Алия не япмасыны билмей сусуп турду. Агасы узаткан сууну алып кене соңуна кадар ичти. Мешребени оңа кайтарганда 4 көзгө де бермек керек, деди яваштан. Кемал тышка чыгып көпөкнүн ялагын кетирди. Ичине ярым мешребе суу төктү. Көпөк жеринден зорнен көтөрүлдү, барып ону куклады, лякин ичмеди. Кемалга жаны агырган киби бакты. Соңра барып кене өзүнүн жерине ятты. Кемал сервернин янына барды. Онун көзлөрү юмук, кыбырдамай ята. Шымды уятып суу берсем, агылар. Алия Кемалга бир сөз айтмады, тышка чыкты. Чок кечмеден одага ярым кучак ат кулак жийип кетирди. Буну көрген Кемал капу огундеки ожак үстүнө ярым казан суу койду. Түбүнө 5-6 дане чаталлы гозапая тамыры сокту. Оларны туташтырды, ат кулакны дограды. Арадан чок кечмеден суунун үстүндө кичкене пускачыклар пайда болдулар. Кайнады, деди Алия. Энди ат кулакны коймак мүмкүн. Ем-ешил таза ат кулаклар кайнак сууга түшкөнлөрүнөн сарарып башладылар. Кемал уну кашык менен мукайтлык менен карыштырды. Алия оңа диккатнен бакып турду. 10-15 дакыка кайнаган соң атешке гозапая тамыры коймакны токтаттылар. Энди пышты, деди Кемал. Ичериден 3 чанак менен чомучну алып чыкты.
Yarımşar çanak at kolak tırnakça içinde şorbası boşalttı. Koyuca yerinden Dörtkoz'un yalağına da töktüler. Kazanın üstünü kapattı. Çanaklardakini suwutmak için pencereye içine koydu. Anası her vakit öyle yapa turgan. Şorba hem suvuy hem de koyura. Özleri vakitni çekişmey geçirmek için yerlerine barıp yattılar. Dörtkoz yerinden erine turdu. Barıp yalağındaki tırnakça içinde aşını koklayacak oldu. Tez артına çekildi. Sıcak akılsız burnunu yakarsın dedi Kemal. Akılın şuna da yetmeymi? Aliye öz çanağına bakıp aldı. O tütegen gibi көрінді. Kursağı aç, çanakta şorba tütey. Böyle vaziyette vakitinin geçmesi pek zor ola eken. Lakin kardeşçığa olar gibi çekişmey. Tınç yata, yuhlay. Aliye de yattı, gözlerini yumdu. O günden bir kölge geçti. Ağası pencereden öz çanağını almaktaydı. Suvuğan mı? Aşamak mümkün. İkisi de birer kaşık şorba kaptılar. Lakin ikisinin de çırayı ekşidi. Aliye ağzındaki at kulakını kenarga tükürdü. Acı da bu, dedi. Ozunu ağlamaktan zorla tutkan aldı. Tuz koymaganmız, dedi Kemal. Yerinden turdu, tuz kıdırıp başladı. Ağaç kutunun tübünden az açık sılak ve kararıp kalgan tuz taptı. Onu kaşıkının ucundan çanağına koydu. Aliye de öyle yaptı. Serverçikinin çanağına da koydular. Lakin şorbanı kene de aşamakның çaresi olmadı. Dörtköz de birkaç kere yerinden turup yalağına burnunu batırdı. Lakin onu aşamadı. Açulangan gibi kene kelip yerine yattı. Kemalga ama da şorba pişirgensin degen gibi baktı. Ortalıkны karanlık bastı. Lakin ananin tata көрінмейлер. İkisi de karanlıktan korkan alga gözlerini yumup yattılar. Hatta turup kapını bile örtmediler. Dörtköz de bosağa üstünde yata. Odanın içinde insanını dehşetlendirici tınçlık hüküm sürmekte. Tışta da bir türlü ses soluk eşitilmey. Bu odacık yer üstünde değil de güya 7 kat yerinin terenligine düşüp ketken. Balalar çok vakitkaca açlık azabı içinde çekişip yattılar. Gözleri aldında anasının Cevahir peyda ola, olarga püteye, buğday pütesi beriye, sonra o mısır buğday kömeçine çevirle. İkisi de aşağı başlaylar. Ağızları çaynana, lakin kursakka bir şey düşmey. Sonundan o aşağıgan şeyleri otka, acı at kulakka çevirile. Çırayları ekşi, onu tükürüp taşlaylar. De acı de tatlı düşünceler içinde talaşa ahır sonu beyutluk ustun çıktı. Ali менен Cevahir жаяп жалпы 8 верст yolunu basıp bazarga kelgende, endi bayağı vakit olgan edi. Anda adamның çokluğundan yürmeknin çaresi yok. Herkes bir şey sata, lakin algan adam az. Hem olar satıcılarga kılınganda kılınalar. Alayatkan şeylerini yarı fiyat bile bermeyler. Yok paraga almak isteyler. Cevahir anasından bir adım geride yürüyor. Onu daima nezaret altında tuta. Çünkü de karanlık olmasan, el ayak balalar elindekini çekip ala ve şu an gözden gayip olup keteler. Olar bazarını bir iki kere dolanır ekenler, kostümge 2-3 müşteri birden yapıştı. Onu o yakka bu yakka çekelediler, birinin elinden çekip almak istediler. Lakin uçu de birinden anlaşkan gibi ona yok fiyatını verdiler. Alime razı olmadı. Uçu de birden çözülüp kettiler. Ondan sonra ise olarga çevrilip bakkan adam olmadı. Ana bala gayet yorulganlarına ve aç olganlarına bakmadan bazarını hep dolandılar. Olarda bugün satmasam yarın ile satarım degen imkan yok. Evge bir şeysiz kaytmak mümkün değil. Balalar böyle de olarını dört gözden bekleyler.
umut dünyası. Olar bazarını ebdolandılar. Artık bahar güneşinin ziyası eksildi. Bazarının içinde adam azlaştı. Ana balanın içine yanık ateş düştü. Bu vakit yanlarında uzun boylu bir osmurnen, orta yaşlarındaki kırmızı çereli, siyah gur saçlı kişi peyda oldu. Oğlan kostümünü birden beğendi. Babası ise onu çok vakit dikkatle gözden geçirdi. Sonra onu oğluna kesetip bakmak istedi. Tenaca bir yer kıdırdı. Ana balanı kaydadır alıp gitmek istedi. Alime başta ona razı oldu, sonra birden toxtadı. Bağışlanız, keliniz başta fiyatını anlaşayık. Son kiyip bakarsınız dedi. Oğlan kiyip bakmayıp almağa razı, lakin babası tirildi. Başta kiyip baksın, son fiyatını aytırım, dedi. Alime keçke қалай айтқанларын айтып, артына қайтмаға тедәрікленді. Кіші ona тәжіпленген кебі бақты. Мен костюмны алмақ isteyim, sen ne için pırtılazlana beresin, dedi Açumi. Biz keçke қалмақтамыз, ketecek yerimiz uzak. Bu yerde tena kiysin de baksın, dedi Alime. Oğlan o yakka bu yakka bakıp aldı. Üstünden eski bıcağını çıkardı. Kostümünkini giydi. O birden dalfidan boylu yigitke çevirildi. Babası hoşnut alda baktı. Kostümünü pek beğengenini ayttı. Lakin kişi o'zini sıkmadı. Kostümünü kene gözden geçirdi. Ona 3 kilo mısır buğday berebileceğini ayttı. Alime'nin Cevahir bir-birine bakıştılar. Alime yavaştan kişinin elinden kostümünü alıp bohçacıkka soktu. Bağışlanız, sizin bergen fiyatınız bizge kelişmey, dedi ruhtan düşken aldı. Kişi ona kıyış baktı. Yarın ozun kelip yalvarırsın, lakin men almam, dedi. Oğlunu çekkelep alıp ketті. Ana bala bazardan çıkkanda kuşluk maali olgan edi. Ekisi bir-birine bakıp kaldı. Kostüm satılmadı. Vakit ise geç oldu. Allah'ın çölü içinden 8 verst jayav yürmek, evge kaytmak. Yerge karanlık düşkeninen olar kaytacak yolda aç kaşkırlar çapışalar, avlanıp yürüler. Evge kaytmamak ise mümkün değil. Uç balanı evde aczelin yalnız kaldırıp çıktılar. Bir şey alıp olmasak da evge kaytmak gerek balam, dedi Alime Cevahir'ge. Bu vakit olarının yanında turgan 3 Kırım Tatar kadını Alime'ge baktılar. Kayda ketesiniz, dep soradı esli soyu. Terikzar koyune. Kadın Alime'ge taciplengen alda baktı. Kaşkırlarga aş olmak isteysiniz galiba. Dünyeminki vakayını eşitmediniz mi yoksa? Alime ne olganını soramağa bile korktu. Evde 3 yaş bala kaldırıp geldik. Olar bütün gece ne yapacaklar, dedi kaltıravuk sesinen. Bir gecege horaz terisi çıdar degenler. 3 balası olgan adam bu vakit yolga çıkar mı? Aydı çok sozmayık, balalar ne desendi ev içindeler. Sabah ola hayır ola degenler. Tangda turar ketersiniz. Bular da benim evime keteler. Anda sizge de bir köşecik tapılır. Yumşak döşekler içinde sozulup yatmasak, sabahını oturup taparmız, dedi düşünceli aldı. Canımız sağ olur ya. Alime koz kıyığından Cevahir'ge baktı. Onun dülber çeresi solgun. Ela gözleri sonuk. İçekleri dersin arkasına yapışkan, kamburaygan gibi görüne. Ananın yüreği acıştı. Şimdi evladı Cevahir, ona 8 verst yürmek degildi. Ayak üstünde zornen turgan gibi keldi. Yür balam, sabah erte çıksak belki kostümünü satarmız, dedi Alime. Esli kadın ogde, musafirler arttan dar ve aylançıklı sokaçıklardan kettiler. Çok yürmey, kichkene bir evçikке barıp çıktılar. Kapını esli alçarak boylu bir kart açtı. Kartinin artındaki musafirlerini көргенінен артына çekildi. Kırınız, dedi özüne kelişmegen gür sesinen. Kora tübünde yatkan köpecik çankilde başladı. Bocalama çulu, bular özümüzninkileri, dedi Karti. Köpek vazifesini eda etken oldu mu, herhalde yuvasına kırıp ketті.
Идрис балалар evdelermi? Dedi Qarti. Qart elbet degan ma'noda boshini salladi. Tırnaqcha içinde musafirler itaatkarlıknen Qartining артынан аяққап chiqarilgan kichkina so'fachiqqa so'qildilar. Chablalarini chiqardilar ve Qartining артынан sağ taraftaki kichkina odachiqqa kirdilar. Odanın ortasında teneke soba çoqtan yanmagani ko'rinib tura. Yaxshi etib surtilgan, temizlenilgan. 4 camlı kichkina eki penjerechikning tubinden alchachiq set qo'yilgan. Артында 2 uchdani divar yastig'i. Ularning ustine yeşil satin peshkir to'shalgan. Setning og'unda 4 ko'sha qona tura. 2 uchdani eski skemli. Odachiqning tabanına eskicha kelim to'shalgan. Qapının sağ tarafında Qart o'z elinin yapsa kerak 4 ko'zli shkaf tura. Anda chanaq cho'lbek. Yer temiz pak.